Thutha wa gukurehera maai gwaku mucii, athuri aya aria marutaga wira kambuni itiganite cia maai ni maugite manogore mahindi na njira ya guthaka mubira ngucanio-ini itiganite. Ni Mbitika iria cikoragwo cietereirwo na kingi o mwaka cia kambuni cia maai nicio WASCO. Umuthi ngucanio ya mbere yuma gatagati ga kambuni ya maai ya Embu nio WASCO magithiririkania na athuri ya maai ya Kiambu nio WASCO, kuria andu aya a baba yao marihirwo mbaũ 2 gwa gibugu. Muthaki Dennis Mwathi ni wobungeire WASCO ndagika 36 na Eric Muchangi amanyuithia maai ndagika 42. Athaki abaititwo ni mageririe muno gubunga no kai wira uma kugutha ihiga kuria muthaki Zedria na Ngwenyi ageire nguraro. Thutha ucio kocha wa WASCO Nicodemus Omasete naugite enama niyo mekuinuka mari ahotani a Mbitika icio. Kwa mechi ya kwanza tuseme ya kwamba tumeshinda, hapa tuko mashindano. Kwa hivyo mechi ya pili tunajua itakuwa ngumu hivyo, lakini tuna matumaini ya kwamba tutaweza kushinda. Kidogo labda tunasema mechi imetukalia kidogo, hatujaweza kupata mabao mengi, lakini ni pale safu ya mbele kidogo ina shida. Lakini hiyo tutarudi kwenye drawing board. Nikwenda gucokeria Kiambu Water ngatho muno tondu makoretwo magitrain for 7 days no ingi mahoya mendere uguo tondu matire na time nyingi. Kiambu uria wona ni team active, ni andu matrainaga mathaka rigi. Mumilira mangi ni ati ahotani a mwaka muhituku nio na WASCO kuma kaunti ya Nairobi ni mahurire kaunti ya Kisumu na mbaũ 6 nayo kaunti ya Mombasa yahura kaunti ya Lee Kinyanjui na mbaũ 1 kwa noti. Ribotera Inooro TV, gitagwo muitiriri Wangari.